Hello everyone, so this is Kevin Tech. Uyu munsi nabakoreye video igaragaza neza uburyo ki ushobora gukura password muri izi telefone zose za Airtel Imagine. Abantu benshi cyane biteyemo yuko zino telefone zitajya zipfa kuvamo password yuko ngo bisaba nk'imashini kubera mwagiye mubona video nyinshi cyane zitandukanye abantu bagiye bashyira ku YouTube channel agaragaza uburyo wakuramo password muri izi telefone ugasanga ntibikunda. Ariko uyu munsi uburyo ngiye kukwereka nabusuzumye ku matelefone arenga 50 uburyo burakura neza cyane 100% narabusuzumye. So kanangire rero nshimira buri wese wakoze subscribe kuri no YouTube channel yacu ya Kevin Tech. Nutarakora subscribe ndamushishikariza kuba yakora subscribe kugira ngo twose ngiye nshyiraho azajye abasha gutora. So kugira ngo rero kuri password muri telefone bica muri ubu buryo ikintu musaba ukurikirana inzira ku nzira urebe nkugira ahantu hamwe uza gusigara. Ubu buryo buragufasha cyane. Ubu buryo bukuramo password yaba y'imibare yaba y'amagambo yaba yo gushushanya password neza ikavamo telefone yawe igasubira uko yari imeze kandi itigeze bijyana hehe ku mashini cyangwa se bidasabye ubundi bwenge buhambaye n'akana gato yakakurikiranye ibintu ngiye kukwereka gashobora kuba kakikuriramo iyi password. So katugena n'inzira ku nzira.